дуруд ба тамошобинони телевизиони танин барномаи нагу ки наметавонам оғоз мешавад ва дар ин барнома мо кӯшиш мекунем ки камонвариро омӯзем ва дар замони кӯдакӣ дар замоне ки мо хурдсол будем дар мактаб дар хона ва дар кӯча камон месохтем ва бо ин камонҳо нишон мегирифтем камонвариро меомӯхтем ва ҳоло имрӯз мо ҳаракат мекунем ки як камони зебое бисозем ва бо ин камон нишон бигирем ҳатман ба нишон бирасем ва аз ҳама муҳим ҳадалимкон тамрин кунем ва камонвариро омӯзем. агар зарур бошад ба ягон мутахассис муроҷиат мекунем ва албатта камонвариро меомӯзем. шумо моро пайгирӣ кунед. дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, имрӯз ба барномаи мо Шаҳбоз Саидов кӯмак мекунад, яъне ёвари ман аст дар ин барнома ва ҳоло то он лаҳзае ки мо барномаро оғоз мекардем чанд чизро омода намудааст. ин барои камон лозим аст, яъне ин ҳамон чӯбе ҳаст ки ҳамчун ба мо ҳамчун камон кӯмак мекунад ва ин тири камон аст. шояд шумо низ дар хона дар кӯча ин корҳоро кардаед ва як симеро ҳамчун дар нӯги тир барои даромадан, барои тез ворид шудан сохтаем ва инҷо як картон, як тахта барои нишон месозем ва ин респони тир аст. скотч низ лозим барои он ки мо тирро маҳкам кунем ва маркер барои кашидани нишон. шумо моро тамошо кунед ва пайгирӣ намоед. ҳатман мо албатта як барномаи ҷолиберо барои шумо таҳия мекунем. хуб, оғоз мекунем. якум анакум тамошобинони азиз, шумо медонед ки ин камону тири касбӣ нест. бо ин албатта кореро анҷом додан намешавад ё ин ки камонвариро омӯхтан намешавад, лекин дар шароити хона мо метавонем ки ин гуна камонҳоро бисозем ва барои ҳадди ақал омӯхтани нишонгирӣ бояд аз он истифода барем. муҳим он ки дӯстони азиз, шумо чӣ гуна камоне намесӯзед, яъне чӣ гуна чӯберо интихоб намекунед. шояд шумо ба ҷои чӯб шумо тамоман дигар чизро интихоб мекунед ва ба ҷои нишон шояд шумо тамоман дигар чизро интихоб мекунед. муҳим он ки шумо агар ин гуна шавқ дар шумо бошад, шумо ҳатман машғули он шавед ва мо ин гуна ноҳамвориҳоро барои доштани респон сохтем ва ҳоло ҳаракат мекунем ки инро бубандем. Шаҳбоз ба ман кӯмак мекунад ва якум мо бояд ин тарафашро бандем. барои он нафароне ки моро пайгирӣ мекунанд ва нав ба барномаи мо пайваст шуданд, мо мегӯем ки кӯшиши мо сохтани камон аст ва мо ҳаракат карда истодем то ин ки як камоне бисозем ва тире бисозем ва камонвариро биомӯзем. шумо моро пайваста тамошо кунед ва аз мавҷи мо дур наравед, зеро як барномаи ҷолиб дар пеш аст. вақте ки садо мебарорад, ин мазмуни онро дорад ки респон хеле сахт аст ва бояд тирро паронад ва ҳоло мо қисмати зиёдии респонро мебурем барои он ки каме зебо шавад ва ин қисматашро низ мебурем. Шаҳбоз, хуб, тирамон низ тайёр аст, тир ҳам тайёр ва танҳо як чиз боқӣ мондааст. бояд мо каме аз мобайн каме як чуқурчае бикунем то ин ки тир дар он ҷо мисли нишон боқӣ монад. хуб, мобайн куҷост? инҷо
ҳадди аққал ҳамвор кунем. хуб, анакнун барои он ки мо нишонро кашем, ин респон сифати серкулро иҷро мекунад. хуб, акои марказаш куҷо буд? Марказаш куҷо буд? Инҷа. дӯстони азиз, камони мо тайёр шуд. овоз дорад. тир ҳам тайёр шуд, ногаш тез аст ва нишон ҳам тайёр шуд. чуноне ки дар овози барнома гуфтем, гарчанд ба таври ҳирфавӣ, ба таври профессионалӣ нест, лекин ба ҳар ҳол мо ҳадалимкон кӯшиш кардем ки як камон тир ва як нишон сохта бошем ва ҳоло бо шаҳбоз мо ҳаракат мекунем ки камонвариро омӯзем. шумо моро пайгир кунед. рафтем. хуб, ако ина кадом дарахт бичаспонем? ин ғафсар, инаш бичаспонем? ман худам доштам меистам. назланат бо онҷо бо. зада метавонед ку. ха ман мезанам бо хато наравад, бо пешони чашм паш ягонҷо назанад. калон кун. ин калон ду мепарад меоле. як вай кунем, як таҷриба кунем. лекин инҷо ба банди мағз будда? Не, ман қабда меистам. қабда меистам? хуб. шояд ман аз дур намезанам, барои ки хато наравад, ман аз наздиктар мезанам. ба фикрам хато қапидамда ҳозир. ё ин ки ин хел ми? ҳа, ин хел аслаш, ин хел. шаҳбоз чока, шаҳбоз вай стоп Neresi? Neresi? ина гирифтан дар кор шаҳбоз. Ne? Osmakon neresi? оз гӯш кун. вай шаҳбоз, мана бин. худата даст бигир, гӯш кун. як, ду, се. ҳозир ман биб гирифта мебиём. кани Sekin. Mubinjon! Tez bul Mubinjon! Tez bul! Rost yak buruş! Nakaf. ина ҳозир Мубинҷон рост вай синапсо гирифта мебари, ҳа? оиста гифташ ба ман даст. оиста тамошобинин азиз, ман ба хулосае расидам ки ин гуна кор тамоман мумкин нест ва дар шоҳидии шумо мо яке аз ҳамкоронамон шаҳбозро дар пояш задем ва ҷароҳат бардошт. ҳоло дар беморхона аст ва ман мехоҳам дар ҳамин ҷо барномаро ба анҷом расонем, лекин ба як хулоса расидам. сараввал ҳоло бояд ман ин нишонро дар дарахт часпонам, чанд нишон бигирам ва хулосаи ман он аст ки назди Земунисо Рустамова бояд рафт, бо ин шахс, бо ин нобиғаи варзиш суҳбат бояд орост ва камонвариро омӯхт. шумо моро пайгирӣ кунед.
اینجا زیاخوجه ایساخوجاев یکی از کارمندی ما یکی از کارمندی تلویزیون راهبر شعبه تکنیکی نیست شوق کم‌آوریش پیدا شد که کم‌آوری کرده شده است. دوستان عزیز کاری که ما کردیم قطعاً میگم که اون کار رو انجام ندهید. یعنی در دست یک نفر زنده باید نشان نباشد زیرا هر کار شدنش ممکن. حالا با ما زنگ زدند و گفتند که شهباز حالت خوب دارد لیکن به هر حال این کار رو کردن ممکن نیست و چون که حالا من گفتم ما با جانب خانه زیبانیسا رستمова میرویم و زنگشون میزنیم خانهشون میدرویم یک صحبت جالب و دیدنی تهیه میکنیم و حتما اگر روزی کردن توانیم زیبانیسا رستمова با ما کم‌آوری رو میآموزند. برنامه نگو که نمیتوانم رو پیگیری کنید از موج ما دور نروید. تماشاگران عزیز از روی نتوانستن و از روی کارو خوب انجام ندادن شهباز سعیدов کارمند تلویزیون تنین جراحت برداشت و ما فهمیدیم که این کارو نمیتونیم. در زمان بچگی ما کم‌آوری کردم من کم‌آوری کردم لیکن یک فکر پیدا شد که با زیبانیسا رستمова باید صحبت کنیم. حالا ما نزد زیبانیسا رستمова رفته ایستادیم. زیبانیسا رستمова چند کرده چمپیون جهان و دارنده مدال برنجی بازی‌های المپی حالا خود رو ساختند و با یک شخصیت مبادل گشتند. واقعا باید امروز ما این گونه زنهای جسور و توانا و ورزشگران نامی رو به جهانیان معرفی کنیم و ساحه ورزش گرچند با رشد کردنش امروز باید باز کارهای خیلی زیادی رو باید انجام بده تا اینکه مثل زیبانیسا رستمова یک زنی توانا جسور و عاقل و دانا رو به کمال برساند. زیبانیسا رستمова ملت تاجیک را در همون زمان اتحاد شوروی را به دنیا همچون شخصیت های بزرگ همچون یک کشوری بزرگ و مترقی معرفی کرد و ما گردآفرید ثانی هم میگوییم زیبانیسا رستمova رو و البته ما امید میکنیم که با زیبانیسا رستمova یک صحبت خوبی رو انجام خواهیم داد. شما از برنامه ما دور نروید ما رو پیگیری کنید. بار دیگر سلام معلمه جان. چون که شما الکی میدونید ما تا اون لحظه که نزد شما اومدیم الکی یک نفر از دست ما جراحت برداشت و من چون دایر به قهرمانی ها دایر به توانایی شما دایر به نشانزنی شما ما همه میدونیم. چرا کم‌آوری میشد که در اون زمان فرض کردیم دیگر رشته ورزش رو انتخاب کنیم؟ نه البته دیگر رشته های ورزش رو میرفتم و شناوری به فوتبال دوست میداشتم. غیر از این نامش چی ورزش سبک رو دوست میداشتم در شахمات بازی میکردم لیکن که کمانوری به فکرم خونی هر یک تاجیک به هست نه شخصی شرقی به همین نمود به فکرم خونش به هست و وقتی که سال 69 این نمودی کمانوری در تاجیکستان در شهر دوشنبه اولین مرتبه تأسیس یافته بود و بنابر همین هم بعد 30 سالم که 14 ساله بود برای من یک عجایب بود که به همین نمودی ناو نیوگون هم ناو ده هم موسیر هم نیوگون برای همین کمان رو انتخاب کردم. کمان رو انتخاب کردید و در ادامه کاریر گویم باز دیگر نمودی ورزش‌ها رو نیز ادامه میدادید فرض کردیم شахمات فوتبال؟ نه البته وقتی که تیاری جسمانی در کمانوری بسیار زیاد هست در اون وقت البته هم با شتنگ مشق میکردیم هم فوتبال هم دویدن این البته چون تربیت البته با پورگی آماده برای که به این آمادگی ها گمان میکنم که ورزشکاری خوب کمانوری خوب شده نمیتوانی. سالی غیر از این میدونید من خاطرم هست که بسیار خورد بودم نزد بابام از چوبچه کمانچه میساختن ما هم خیلی کردیم مایده لیکن از اون بابای من مایده بود اگر از اون شما جراحی شدگی باشد این بفرم شما بسیار سخت زدید چون که باید بود اونها اینگاه چون چوخچه های میپروندن چون که انگور با نشیند
بعد مویم خیلی سنگچوی مایده کردی میپرندن خودی بریم بنابر همین ممکن که یک خیلی با فکرم همین هر یک چی آدم همین پیشانش با نریسته شد همون میشه ولی ممکن کی میدونید که سال 69 همین نمود در تاجیکستان تأسیس می‌بود کی میدونید که مثلا پراخین همین نمود رو در تاجیکستان تشکیل می‌کند و این خیلی تاجیکستان ورزشکارای کمانورانی خوب تیار می‌کند اینم یک چی گم امکانیت‌هایی بود که شما همین مسابقه دید بله چونکه همین یک ریسپوبلیکی از همه خردترین بوده ممکن گفتن خیلی بعد از ما با ترکمنستان بود لیکن مثلا کمانورای ما تاجیکستانی ها میتوانستن با اوکراین یا دیگر جمهوریت ها مسابقه کنند و غالب برآیند. من از زمانی که شما رو میشناسم من میدونم که از قبیل نفرهایی هستید که خطا نمیکنید شما هم در زمانش نمیتوانستید یعنی کماوری رو نمیتوانستید بعد بسیار در استادیوم دیناما مشق میکردیم و در استادیوم دیناما بسیار گشتنگی رو مشق میکردن و خودر بخوریم گر میگیم که زبونیسا چخی تو موی میپروندی وقتی که توختم پویمون با میرسید و یکون چی میگم نه توز بود برای همین که و البته اول نمیتوانی سونی یاد میگیری آیسته چونکه هر یک کار همه خیلی کو اگر ارادت باشد و خواهی اگر مشق کنی هر روز تمرین و مشق کنی البته یاد میگیری اگر هم خیلی یک روز بیایی یک سال نبیایی البته هیچی یاد نمیگیری. چی سبب بود که شما مستحکم به همین راه رفتید؟ من اول وقتی که با کمانواری رفتم اونقدر ذوقم ناومد چونکه وقتی که کمانواری رو یاد گرفتم کمتر پروندن از کمانی درسی سونی بسیار آدم وای میشد همین مناتون یک فقط میپروندی دل به زدگی بود سونی گرفته پرتوفتم گفتم نه این برای من نمیشد من میخوام حرکت کنم اونجا حرکت نیست گفته نرفتم چونکه اول تربیت جسمانی نمیتونم که دارم و آمادگی جسمانی نمیتونم برای همین به من معقول نشد بعد پرتوفتم خاطرم هست که تابستون لاگری بین المللی آلمان رفتم سال 69 اونجا رفتم اونجا بسیار عجیب بود یک لاگری ورزشی بود و من که از شرق بودم و من گفتن که تو شахмат بازی میکنی برای عجیبش همین بود لیکن منو گروزی یک از گرجستان بود هر دومون شахмат بازی کردیم و من جای دویم رو اشغال کردم چون اونقدر نغزم نمیتونستم بازی کرده سونی همین مدال نقره به من دادن خیلی همون با مدال نقره اومدم بعد وقتی که زنگ آخرین بود و ما همیشه با بوغ لیلین حاضر شدگی میرفتیم و همون وقت کمانورون رو دیدم کمانورونی که همروی من تانیا خمیدولینا حاضر پنجنا اوشاکووا галина света демидова همشون در گردنشون مدالای گرفتگی رفتن خونهشون رفتن بعد از چمپیونات و من گفتم که او بعد گفتن که زیبو اگر تو هم مشق میکردی امروز در همین چمپیونات اشتراک میکردی گفته وای کردن بعد گفتم که منم پگو میبیایم گفتم که خیلی یک وای بود است بعد همون باز برگشتم و گفتم که همه چیز آسان نبود از اول البته همه چیز دشوار راه گردی گپ زنی همه این رو یاد میگیری بعد از اون وای همش مستحکم میشد و بعد مستحکم میشد بنابر همین بعد باز برگشتم و دیگر البته من رو از میدان کمانوری پیش کردن بسیار یک دشوار بود. خب سالهای 75 سال 75 و به طور بستری سال 85 و 87 قهرمان جهان شده دورنده مدال برنجی بازی‌های المپیک هستید. خب هر زمان غالبیت به دست می آمد هر زمان شما غالب می شدید یا اینکه پرچم همان دوره اتحادیه شوروی یا اینکه تاجیکستان شوروی بالا می رفت شما رو چه احساس فرا می گرفت؟ البته برای من عموما من خودم رو هم در همه جا من از تاجیکستان می گفتم معرفی می نمودم لیکن همه البته حیران می شدن که تاجیکستان در کجا هست چون که در خریطه بین المللی که مثلا
меовардан дар онҷо тоҷикистон набуд ва ин воқеа соли 75 буд вақте ки чемпионати ҷаҳонро ман ғолиб шудам ва масалан дар ҳамонҷо ман 6-7 медали тилло гирифтам. Албатта барои ҳама як таҷрибаовар буд ки як духтари хурдакак дар сар рӯмол ҳамун акси чемпионати ҷаҳонро ғолиб баромад ва барои ҳама ин як буд ва президенти федератсияи байналмилалӣ Франческа Раскони ба ман харитаро оварда гуфт ки биё росташро гӯ ки ту аз куҷо ҳастӣ чунки медонистам ки ман рус нестам лекин аз куҷо ҳастӣ ман дар харита надидам тоҷикистонро ҳамон вақт ман чӣ гӯям гирьям омад ки барои чӣ дар масалан харитаҳои шӯравӣ тоҷикистон буд лекин дар харитаи вай тоҷикистон набуд русия буду тоҷикистон набуд дар ҳамонҷо ашкам пайдо шуд ва ҳайрон шуд гуфт ки барои чӣ гирья мекунам барои ман он ки тоҷикистонро ман наёфт доштам баъд яке кӯҳҳои помира дидам гуфтам ман аз ин ҷо ҳастам баъд аз ҳамон ҷо субҳ вай хориҷа чихе газетошон мебарод субҳ ҳама девушка из Памира газет банавистанд ҳамон ҷо ман як ҳиссиёте пайдо шуд ки барои чӣ масалан тоҷикистон дар харита нест лекин имрӯз ман фахр мекунам ки масалан тоҷикистон дар харита ҳаст ва аз тарафи ҷаҳониён он эътироф шудааст ва ба ҳама фақат ҳар рӯз мегӯям ки тоҷикистонро эҳтиёт кунед монанди гавҳараки чашм чунки дар харита будан ва номи тоҷикистон ин як фахри ҳар яки мо аст масалан вақти соли 92 ҳангоме ки дар бозиҳои олимпии Барселона масалан вақте ки иштирок кардем ва Андрей Абдувалиев чемпиони бозиҳои олимпӣ гардид ва парчами тоҷикистон ва гимни тоҷикистон баланд шуд барои ман ин эҳсосоте ки шумо мегӯед зиёдтар буд аз эҳсосоте ки масалан ман дар чемпионати ҷаҳон ки Интерлакен будам ғолиб роҳ ин эҳсосоти ман зиёдтар буд чунки дар ин ҷо гимни тоҷикистон парчами тоҷикистон баланд шуда буд ин дигар хел эҳсос албатта дигар хел эҳсосот ҳоло шумо аз эҳсосоти худ мегӯед ва ман қариб ашкам мерезад яъне ман ҳам эҳсосӣ ҳастам хуб як сол ин аст ки фарқ тафовути ҷавонони даврони шумо аз даврони мо чӣ аст масалан дар масъалаи таваҷҷӯҳ ба варзиш машғул шудан баромад кардан худро муаррифӣ намудан мо чӣ даври мо барои варзиш масалан намудҳое ки масалан дар бозиҳои олимпӣ ғолиб баромада будам агар бинем Юрий Лобанов чемпиони бозиҳои олимпӣ Анатолий Старостин дар панҷҳарба ин намудҳое буданд ки мумкин дар тоҷикистон чӣ гӯем об несту масалан намуди қайиқронӣ лекин имрӯз мо дар ҷаҳон ҷои дуюмро аз ҷиҳати об мегирем об дорем ва баъд ман фақат мегӯям ки мумкин Темурмалику вай ки доштем барои ҳамин мумкин ҳамин қайиқроноям буданд ки ин қадар Юрий Лобанов Миша Лобанов ва Тоҳир Камалиддинов бисёр қайиқронои хуби ҷаҳонӣ доштем ё ин ки Старостин масалан бозиҳои дукарат чемпиони бозиҳои олимпӣ дорандаи медали биринҷӣ Лобанов ҳам ҳама хел барои ҳамин ин намудҳоро чихе ки гӯем ки иттиҳоди шӯравӣ будем ва ҳама намудҳоро баробар тараққӣ медодем ҳама намудҳоро ва дар ҳамин намудҳо мо беҳтар будем албатта мо паҳлавони худро дорем намуди миллии мо гумон мекунам дӯстдоштаи ҳама ин гӯштингирӣ ва албатта паҳлавоноям доштем ва системаи тайёрии варзишгарон дигар хел буд имрӯз он система вайрон шудааст имрӯз ҳам варзишгарони зиёд дорем мо имрӯз бо варзишгарони бисёр бачаҳои ҷавон дорем мефахрем ки онҳо масалан дар дигар давлатҳо машқ мекунанд ва аз номи тоҷикистон баромад мекунанд ин ҳам як ифтихор барои мо ва имрӯз сафи варзишгарон мумкин аст ки зиёд бошад зиёд гуфтам мумкин аст лекин ё ин ки хато накунам не чунки мо дар мактаб ҳам тарбияи ҷисмонӣ доштем сексияҳои намудҳои варзишӣ доштем имрӯз бошам бачаҳое ки имрӯз ба сексияи камонгарӣ меёранд бисёр омода нестанд ҷисман чунки онҳо тамоман тарбияи ҷисмонӣ намегузаронанд як соат меам хед доранд ки вай ба фикрам барои
вайҳо ҳеҷ ба таври ҳирфавӣ ба таври ҳа ва ҳозир албатта иншоотҳои варзишие ки дар тоҷикистон ҳаст дар вақти шӯравӣ набуд. имрӯз ин қадар иншоотҳо маҷмӯъаҳои варзишӣ қасрҳои варзишӣ ҳастанд ки дар он ҷо варзиш бояд ки пеш равад, лекин афсӯс ки бисёри онҳо холӣ ҳастанд. имрӯз бисёртар ба намудҳои худмуҳофизатӣ ҳама шуғл мекунанд. масалан намуди гӯштингирӣ ки масалан каратею теквандою барои худмуҳофизатӣ бисёртар машғул мекунанд, лекин он намудҳое ки чихел хушрӯй ҳастанд, масалан як аристократия ҳастанд, ба ин намудҳо ин қадар ба фикр таваҷҷӯҳ намекунанд, лекин ин нодуруст аст. агар масалан бинем агар дар бозиҳои олимпӣ бисёртар ҳама хел намудҳоро боло мебардоранд ва дастгирӣ мекунанд. барои ҳамин фикр мекунам ки хеле мумкин ки баъд аз воқеаҳое ки дар тоҷикистон буд ҳама барои худмуҳофизатӣ мераванд, баъд ва як завқ дорад ба одам. масалан манам ҳабиб нурмуҳаммедовро нигоҳ мекунам ку ҳатто ҳамон навирачаҳои хурдака ки ҳаста майка мегираду дар он ҷо ҳабиб навистагӣ да ҳамин хурдҳоям мегирам, барои ки одам як ба завқ масалан ё спартак буд, геракл буд, ҳамахеле рустам, гӯштингирӣ ва чихе ҳама нигоҳ мекунад. соли 1980 як филм сабт шуд, камони тиллоӣ, ва аз таърихи ҳаёти шумо ин филм бардошта шуд ки қаҳрамони асосии онро Светлана Петросянц то чӣ андоза шумо дар ин филм иштирок кардед ё чӣ воқеаҳои ҷолиб дар ёд доред? ду филм буд. яке филми ҳуҷҷатӣ «Золотая стрела» ном дошт. ҳозир ки буд автораш? Кузин. вай филм ин ҳақиқатан ман филми ҳуҷҷатӣ ин ман ҳастам, лекин филме ки муҳтарам Қурбонов мондан дар бораи «Золотая стрела» ин чихе гӯям ҳамон солҳо ки намуди камонварӣ пеш рафта буд, онҳо мумкин хостанд ки қаҳрамонро ҳамчун камонварро нишон диҳанд. чунки агар ҳаёти манро бинед, агар ман бо мураббии худ ҳеҷ гоҳ ин хел муомилаам накардам. яъне оне ки дар филм ин ҳатто дар филм муомила мешавад. сони масалан мо бо як ҳурмат эҳтиром ба мураббӣ нигоҳ мекардем. «Золотая стрела» спортивная драма по мотивам биографии землетрясения. Нет, это не моя биография, потому что у меня, агар ҳам то нигоҳ кунам, бо ягон варзишгар умуман муҳаббат надоштам. дар ҳаёти ман варзишгар набуд. барои ҳамин ҳеҷ ҳаёти ман шуда наметавонад. азизу дӯстони азиз, шумо ба ҳама интернет, ба ҳама гуфтаҳои интернет, хоса инҷо мо ин иттилоъ аз Википедия аст, ба гуфтаҳои интернет бовар накунед ва ба қаҳрамонҳои воқеӣ, бо шахсоне ки ҳоло дар ҳаёт ҳастанд, бо онҳо ҳамсӯҳбат шавед, то ки донем ки ҳақиқат куҷост. албатта. баъд ғайр аз ин чихе ки ман хондам, ҳамонам интернет ба мегӯянд ки яке аз филмҳои чихе гӯям он қадар бемуваффақият ҳамин филм буд. чунки оне ки ҳоло мо гуфта истодем, ҳамин филм бемуваффақият буд. барои ҳамин яъне он ҷое ки муваффақият нест шумо нестед. не, чунки ҳеҷ мумкин неда масалан чихе гӯям дар ҳамон вақт масалан соли 75-77 менамидам ка ин филмро нишон додагӣ, ҳеҷ мумкин набуд ки ҳатто аз тарафи шарқӣ нигоҳ кунед, агар духтари масалан варзишгарро ҳам хел нишон дода. баъд албатта падару модар ба варзиш намемонданд духтарошона, ама хел не. барои ҳамин ман гумон мекунам ки ин нодуруст буд ҳамон вақт ин филм. хуб, ва то ҳоло ҳам ҳама хел фикр мекунам. ва хотирам аст ки як вохӯрӣ буд, бозӣ карда бригада бозӣ мекунам. Муҳаммадалӣ Муҳаммадов, он же играет тренер. Муҳаммадалӣ тренер ҳамон кас бозӣ мекунанд ку. барои ҳамин як вохӯрӣ буд, ҳамон ҳамду иштирок кардем, гуфтам чихед ҳамин филмро бозӣ кардӣ. мо ҳозир бо вай бисёр дӯстӣ мекунем ва ба ҳайрон мешавад, мегӯяд ки такой филм буд. хуб, Маълима ҷон, ман инҷо чанд аксҳоро мебинам. агар имконат бошад шаҳр медодед ки ин куҷо аст, ин чӣ акс аст? хай чемпионои медонед то? ин акси куҷост?
این عکس این پرزیدنت فدراسیون آلمان اومد که کمانده روسیه رو بسیار حرمت میکرد اتحاد شوروی رو و همیشه ما رو هر سال به آلمان تکلیف میکرد تا اینکه ما در مسابقه آنها اشتراک نماییم. این ارسن شوگایویچ بالف тренери дастаи мунтахаби аввал бонувони иттиҳоди шӯравӣ буд, сони тренери сармураббии масалан тренери давлатии иттиҳоди шӯравӣ буданд. ин айнан ҳамон рӯймолаки шумо рӯймолаки тоҷики ин чемпионати ҷаҳон дар Интерлакен соли 75 дар ҳамин чемпионат шумо дар ҳамин ҳам чемпионати ҷаҳон ҳамин соли 75. инаш куҷост? ин Финляндия соли 77. соли 77. дар ин чемпионати шиш ба таври дастави шумо қаҳрамон шудетон? Не, инҷо медонед инҷо чемпионат инҷо мусобиқаи байналмилалӣ буд ва аҷоибаш ҳамин ки мо бисёр ҳамин баъд аз чемпионати Европа ё ки мусобиқаҳои чанда мусобиқа омадагӣ будем, моҳи сентябр буд ва аҷоибаш ҳамин буд ки бисёр монда шудагӣ будем ки намедонистем метавонем парондан ё не, лекин инҳо бисёр мехостанд ки мо дар мусобиқаҳои онҳо иштирок кунем, чунки бисёр фанатико буданд, мехостанд ки мо иштирок кунем. ҳатто дар хотир дорам ки яке аз варзишгарон духтари худашро аз Финляндия номашро Зебинисо мондагӣ. Зебинисо Сара ҳама аксошро ба ман мефиристонд, лекин аз соли 91 хатнависӣ мо тамом шуд, чунки вай аллакай кор намекард, чихе муносибат карданамо наметавонистем. хуб, мавзуна Чоривияро мешиносем? Албатта, ино ҳама Дилшод Назаровро мешиносем? Дилшод Назаров ва Андрей Абдувалиев. Андрей Абдувалиев. Ман нигоҳ кардам, гуфтам ки акнун Лабанову хай боваевам аксо дорам, албатта мехоҳам аксои онҳоро гирифта инҷо гузорам, чунки бо онҳо бисёр наздик будам. Хай бо Андрей Абдувалиев ҳам наздик, бо Дилшод Назаров ҳам наздик, бо Мавзуна Чориевам. عکس با بقیف ندارم با جان قربانов ندارم. البته میخوام که با اونها هم عکس گیرم. ورزشگران عزیز، رسول بقیف، جان قربانov با پیدا شدن امکانیت حتما معلمه رو پیدا کنید و عکس گیرید. تو زنده هستم. خب من اینجا مدال ها رو میبینم معلمه جان. این مدال ها هر یک مسابقه که میگذشت در اون نشان ها تیار آماده میکنن و این از همه مسابقه که من اشتراک میکنم و در بازی های المپی بعد نشان های دولت ها خیلی بیشمار است. من به فکرم شوریده نمیتوانم. همش نیست چونکی کتاب هم میخونید؟ کتاب به کتاب یکی از شغلی اساسی شما به کتاب ممکن نه. باشم میخوام که نویره‌هام هم کتاب خونن و کوشش اونها خونده ایستادن، چون کتاب و اینترنت فرق داره. من باید کمانوری رو باید آموزم. امروز با کمک شما، با کمک شاگردان شما، ما باید به مکتب ورزشی شما رویم. با فکرم نامش زبنیسا رستمov هست. نه یا رقم داره. مکتب دولتی. مکتب دولتی هست. مکتب خب و باید از نوزیکای همین نمودی ورزش یعنی کمانوری باید آگاه شویم و باید من تیر پرانم و باید اون به نشان رسد. بله البته میرسید، باوری دارم، چونکی هر یک فرد تاجیک میتواند تیر کمانور شود و پرانده میتواند. تا اون لحظه که ما با مکتب ورزشی رفته میرسیم چند سوال. خب شما رو چی اساساً حالا همین روز ناراحت میکند؟ از چی بیشتر در تشویش هستید؟ با ورزشگر نه همچون ساحه نگاه میکنند، چونکه ورزش هم این یک ساحه سیاسی است. ورزشگران تاجیک همش قهرمان، چونکه نوابسته از آن که شرایطشون اونقدر خوب نیست، آنها با نتیجه های بلند نشان میدهند. مثلا امروز از طرف حکومت همین قدر انشاءات های ورزشی هست، انشاءات های ورزشی ساخته شدن که در دور شوروی ورزشگاه ها نبود و امروز ما باید که نتیجه نشان دهیم. لیکن بسیار ورزشکارایی که امروز نتیجه نشان داده هستند آنها در تاجیکستان نه بلکه بیرون از تاجیکستان مشق میکنند. همین کمیته ورزش الهیده شود
дар соҳа беҳбудӣ мешавад ва ин соҳа албатта пеш чунки меравад. мутахассисо кор мекунанд. имрӯз дар варзиш агар аз рӯи низомномаи кумитаи ҷавонон нигоҳ кунед, ҳар ҷавоне ки новобаста кадом мутахассиси кадом соҳа ҳаст метавонад дар ҳамон ҷо кор кунад. лекин дар ин ҷо мо сиёсатмадоронро тарбия намекунем ки мо варзишгарро бояд натиҷа нишон диҳем. Мегӯем ки спортсмен может стать менеджером, но менеджер никогда не может стать олимпийским чемпионом. ва албатта умед мекунем ки муаллима бо дастони моҳири шумо мо камонвариро меомӯзем имрӯз. Не, дасти худатон. Бо дасти худам дасти худатон. Ман фақат шумо нишон медиҳам. шумо нишон медиҳед. бале бале бале. лекин гумон мекунам ки агар намуди ниёгонамонро гирифта паронед, ҳам то ҳам метавонед худатон бе машқ. Чунки имрӯз ҳамақа филмҳо бисёр дар бораи камонандозон. Ҳамақа не? Ҳа. Баъд агар тариха нигоҳ кунӣ, агар тарих баям Робин Гуд ҳаст, Ораш ҳаст, вай, Бурдофарид ҳаст. Баъд ман ҳозир филмҳои бисёр филмҳое нишон медиҳанд, кӯдако ҳама мехоҳанд ки камонвар шаванд. аслан дар сомонаҳо, дар интернет, умуман дар фазои маҷозӣ шуморо ҳамчун Гурдофариди тоҷик ном мебаранд. Не, ман намехоҳам Гурдофариди вай шавам. Чунки хотиратон баст вақте ки Рустаму Сӯҳроб вай роли ҳамонҷо гандаи Гурдофарид медонист ки Сӯҳроб фарзанди Рустам. лекин ҳамонҷо нагуфт. Модар зан ҳеҷ вақт ихӣ намекунад. ҳамахе не? Ман зебунисто. Зебунисто. خب معلم جان نباشد از این آغاز میکنیم از این سر میکنیم از این اکنون همه شخصانی که میبیان میخواهند که با کمونی نیوگون پرونند مثلا حاضر در تاجیکستان نمودی ملی تاجیکون رو همش رو از نو بنیاد کرده است و 3 سال شد با فکرم فستیوال نمودهای ملی میگذارد کمانواری هم همین نمود به داخل شدگی من امسال مسابقه شد با البته دستگیری پرزیدنت فدراسیای جمهوری تاجیکستان محترم رستمی امامعلی نمودی نیوگون همش از نو رشد یافته است و ترقی یافته است. من حاضر ما هم میخواهیم که در همین میدان ما مثلا برنامه المپی مسافه برنامه المپی نداریم لیکن چقدری که در دوشنبه حاضر برای نمودی ملی انشاءات ورزشی کردن ما هم میخواهیم که در اینجا حاضر برای همین نمودهای ملی هم چونکی جو باشد چونکی اینجا مسافه ما درست می آید چونکی در با نمود نیوگون 40 متر می پرونند. خب این کمون این کمون ورزشی کلاسیکی حساب می شود و با این نمودها همه در مسابقه های اشتراک میکنند. حاضر با اینم در مسابقه اشتراک میکنند لیکن فقط در مسابقه های نمودهای ملی چونکه حاضر میدونید که در تمام دنیا مسابقه های کمانوری در نمود ملی گذاشته ایستادن. خب ولی اشتراک نکردیم لیکن باوری میکنم که اشتراک میکنیم. با فکر من با این آغاز کنیم خوبتر چون که هم مایده‌تر، اخشامتر، سبکتر. نه بعد سبکتر اونما کمونی و یا وزنینتر از ما دیده. باید تو 40 کیلو. اصلا همینش هم وزن. ها لیکن این برای درسی برای یاد گرفتن بنابر همین هم بید از این آغاز میکنیم. بعد این حقیقتا شما خودتون رو در همون عصرهای پیش حساب فکر تصور میکنید چون که در اینجا پروی این دیدید می این خیلی مثلا این خیلی не нету таких стрел да все такие резиновые да برای همین خیلی که در 18 متر با خود تیرو هم میپرونم پروی خب اکنون ما بیاید شما تصور کنید که شما رستمی داستان شما زیبونیسا رستم و من رستمی داستان و نباشد مسافه چند میکنیم یا که تخمینا زدن میگیریم؟ نه تخمینا بیاید همینجا شما چون که اولین مراتب ما هم از 3 متر یاد میدیم از 3 متر معلومه بیاید نخی میکنیم 3 متر ثبت میکنیم 3 متر یعنی میپرونیم اگر به نشان رسد آهسته آهسته مسافه رو دور کردن میگیریم میشود؟ نه میشود اصلا باید چخیل باشد نه من میگم که برای چی من کمانوری رو پرتوزم چون که بسیار همین مناتونی بود همین 3 متر و میموندن همین میپروندی برای همین برای اول با فکرم همین 3 متر میشود بله خب معلم جان من
ها تیر باید که تیره گرفتم منی خیلی شود منی اینش منی خب. ویدوشی آها. به طرف من میره خیلی؟ اینجا باید که آزاد رود ها ها так آزاد بید ها باید این طرف شود ها شما چخیر دستی چپ می دستی من راست دستی می؟ راست دستی راست یعنی این دست قطی کارو میکنم دست این دست باید اینجا کمون من کشد من یک بار نشون تیم خشمو از فیلمو میدونید اینجا وای نداره جای میموندگی ندارد برای همین دستت همچون کمک میده من دیدید می آزاد آزاد ایستاد ایستاد. باید آزاد ایستاد. لیکن برای این وای داریم دست قپک داریم در اینجا نیست برای همین شما میتوانید که دارید بعد گفتنی هستم که نازکی کمون در چیست تیر و کمون نازکیش همین که تیتیوه رو من این طوری کمون رو داشتن در کار نه باید که من با این کتف دست رو عقب بردن در کار یعنی این قپیدن ممکن نیست ها من تنها- این میمونید ها باید با دو با سه انگشت با سه انگشت با سه انگشت خب برای این رو هم قپیدن در کار نیستن تیر نه رو من نمیقپن نباشه اگر قپیدگر وایس نمیرود ها؟ نه میرد و دستتون به میتواند زند به خطری تیر دیدن در کار که تو اینکه وای پایان تا دیدید افتیدید خب و یک مرتبه دیگر خب شما گفتید که نمیاد میافتید چون که همه اینجا باید که آزاد رود فهمید برای که خلال نرساند ها؟ کمتر دستتون رو پایان تر گیرید من تیر به نگاه کده میپرونم تیر به نگاه کرده باید همون ها. دوره ها پایان تر اها این ما قپیدگی هم هیچ گپ نی вот так не надо ага کمتر این طرف تر گیرید ага вот так видите кучно главное تیر чё мақул шуд و یک سیت زنید من ҳозир ман хеле тиро кади мепаронам мусобиқа ба ну что بیفتم бехатоги мондан тира муҳимаш да чунки вай бояд ки озод равад да камтар поёнтар гиред и сюда немножко вот так ҳаш ну молодец ҳаш и что-то во фигурам мақул шуд но мы вас группу оздоровительную не можем, и Птидоева не можем, будете за плату приходить. Правильно? Миньотки втетала как. Все, давай. Поян так кидет, Хорошо. Вақте ки одам ҳадаф дорад, мақсад дорад, это хорошо. Будешь приходить, пока в цель не попадешь. нагӯ ки наметавонам ман дар оғози суҳбат гуфтам ки агар ман ба марказ занам пуштар меравам ва ҳоло ман мебинам ки хеле кор кардан дар кор барои ба марказ задан поёнтар болотар поёнтар гиру камтар ин тарафтар гир аслан ҳамон барои ҳамон 10 нишон гирифтан мумкин ҳамин тир кади мегиранд да тай ман инҷо омадагӣ будам мо ин хонаи Анвар Қосимов рафтагӣ будем инҷо хонаи Анвар Қосимов ҳастанд бале ҳамин хонашонда бисёр шахси ҳамин аҷоиб да як латифагӯ ҳаётан ҳама хеле вақте ки мебиён баъд мегӯянд ки ман ҳамин субҳ мехезам ума ҳама субҳ мехезад аз ҳавли ва барояд гул дарахт сабза аз они ман мегӯяд тир мепарад аҷоиб будам да аз они ман мегӯяд тир яъне инҷо шогирдон мезананд тир хонаи оё мерад мегӯдам чоқ 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 мегурезам мегӯяд поёнтар гиреду ин тарафтар гиред кадом тарафтар тарафи рост
Ты же в цель хочешь. О, ну, Уже ближе. Вот Ну. ты запомнил Чхельвайка? А? Вот теперь целься. ну. Чхе худатона ҳис кардед? Ман вақте ки камон кардем. вақте ки вай камона даст бигирифтам, ман фикр кардам ки воқеан осон, аслан фикр мекардам ки осон камон парондан. Вақте ки ман камона гирифта ба нишон задам ва дидам ки мушкил аст якум. Дуюм, ҳамин камона яке аз яроқҳои муҳофизатӣ буданаш хотирам барасид. Яъне ман ҳамин ниёгонои мо чӣ хел ҷанг мекарданд, ҳамин хел, яъне чӣ хел худашон чӣ хел камонкашӣ мекарданд, чӣ хел худашон ҳифз мекарданд, ҳамин чиз камонҳои вазнин, ҳамин чиз ёдам барасид. Вақте ки ина дастама мегирифтам, ман тамоман тасаввур надоштам ки ягон вақт ман ҳамин гуна камон дастама мегирам, чун ман дар телевизорҳо мебинем ва тасаввур ҳам надоштам ки ман ин гуна камони варзиши дастама мегирам. Ва дар маҷмӯъ тафовут, яъне фарқи ду камон, камони миллӣ ва камони варзишӣ ҳамин ки бо ин каме қулайтар, лекин бо вай эҳсосот дигар хелтар. Чунки ин вай дорад, масалан нишон дорад, ҷои мемондагӣ дорад тир ва инҷо ҳамаш сохта шудагӣ, ҳамчун сохта ҳамчун камони муосир шудагӣ ки дар мусобиқа барои озҳози масалан вай ҳама чизаш ҳаста, мана ин стабилизаторош ҳаст. Лекин вай камон ба ҳақиқатан ҳунари одам, маҳорати одам, чунки то машқ накунад агар масалан чихе машқи зиёд кардан ки тавонистанд ки ҳамеша як хел парондан. Масалан мегӯям ки наврӯз ба давлатҳои шарқ ба масалан вақти наврӯз камонварон сар мекардагӣ, тангаи тиллоӣ мемондагӣ, мепарондагӣ ки агар ҳамон тангаи тиллоӣ барасад, ҳамон шоҳи наврӯз мешуд. Ҳамон фикр. Барои ҳамин ё ки себ мемонданд, Робин Гуд масалан себ ба парондагӣ. ҳама хеле таърих ба ҳам хел ҳаст ки ё ки духтарои суғдӣ масалан дар асп нишаста бо камон мепаронда ва ҳадаф ба мерасиданд. Ин як маҳорат, чунки машқ кардан дакор. Шумо масалан аввалин маротиба, лекин барои бо маҳорат шудан бояд ки машқ кунӣ ва тавони бештар машқ кунӣ, кор кунӣ, то ин ки омодагӣ тайёр. Хуб, Малимаҷон, аз камони миллӣ ҳам парондем, аз камони варзишӣ ҳам парондем. Тафовут, фарқ, баҳо, умуман баҳои шумо ба камонварии мо чанд? Мо тавонистем, натавонистем? Умуман ман зидди баҳомонӣ. Оле наверон ба мегӯям ки мегӯяд ки я пятерку получил, ман мегӯям ки асосии баҳои 5 не, асоси фаҳмидан дар кор. Фаҳмиш. Ҳана, барои ҳамин шумо ки аввалин маротиба омадеду ягон тир хато нарафт, ин ҳалакай маҳорати шуморо нишон ҳатто 9 ҳам задам, ман 10 зада натавонистам. Барои ин бо маҳорат шудан дар кун ки 10 зани. Инашам беҳтар ки шумо акро кӯшиш мекунед ки бо биёед, то ин ки ба 10 ҳафте. Албатта омадан дар кор. Як чи ман эҳсос медонед чи ман як чи фаҳмидам дар давоми ҳамин кор бо камон ва тир, яъне он ғаму андӯҳ, он мушкилиҳое ки дар дил ҳаст, дар қалб ҳаст, дар вуҷуд ҳаст, ҳамин ҳар вақте ки ман мезадам ҳамон чиз баромада мерафт. ҳамин чиза ман эҳсос кардам, яъне мушкилиҳои ман баромада мерафт, муаммоҳои ман баромада мерафт. Дар ҳамон нишон дидед ва ман мепарондам. Ин хуб аст. Барои ҳамин мегӯям ки варзиш ба машқ кардан дакор. Барои чи? Чунки ҳақиқатан одам вай мешад. На танҳо варзишгар шудан, барои худи одам ҳам ин беҳтар аст. Хуб, Малимаҷон, мо ба шумо сипос мегӯем, телевизиони Танин ба шумо ташаккур мегӯяд ки вақт ҷудо кардед, то ин ки мо дар вақти пандемия бо вуҷуди будани беморӣ, гарчанд ҳоло шуморааш хеле кам аст ва беморхонаҳоро боз карданд, лекин бо вуҷуди ҳама қадар мушкилиҳо шумо вақт ҷудо кардед ва ба мо кӯмак намудед. Аслан мо васоити ахбори омма, журналистон бояд бештар бо шумо суҳбат анҷом диҳем. Ба чӣ хотир? Ба он хотир ки ҳоло қаҳрамонҳои зиндаи даврони худро дорем. Барои ҳамин мо умед мекунем ки ин суҳбати охирини мо нест ва ҳатман боз дар дигар барномаҳо, дар дигар чорабиниҳо
ширкат меварзем ҳамҷоя ягон барнома таҳия мекунем. албатта бо ҷавонон бисёртар вай кардан курд суҳбат кардан курд чун ки онҳо фаҳманд ҳамун қадри ватандориро чӣ масалан мо патриото будем да меҳандӯст будем барои меҳани худамон хизмат мекардем чунки одам набояд ки чӣ гӯем барои пул барои тиллош зиндагӣ карданаш дар кунӣ барои худ ҳиссиёти худро хуб ҳис кардан зиндагӣ кардан аслан ҳамин дар интиҳо ман мехостам ки ҳамин гуна як суол ҳам диҳам ва шумо ба ҳамин савол наздик омадед мо воқеан бояд чӣ кор кунем ки ҷавонҳои мо ватанпарвар шаванд ватандӯст шаванд ва ба варзиш таваҷҷӯҳ кунанд умуман иваз гарданд имрӯз мо бубинем дар оғози суҳбат шумо гуфтед ки ҷавонони даврони мо куллан фарқ мекарданд яъне онҳо ҳама чизро бар намекашиданд бо маблағ бо пул бо умуман бояд чӣ кор кунем чӣ корҳоро бояд анҷом диҳем медонед ҳамин як мисоли оддӣ мебарам вақте ки мо варзишгар будем ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки агар ғолиб биёям ба ман премия метиҳанд ҷоиза метиҳанд ман ҳамонро фикр намекардам лекин варзишгарое буданд ки фақат ҳалка ҳисоб мекарданд ки агар ҳамин мусобиқа ба ғолиб биёд ҳамин қадар маблағ мегирад ҳамонҳо ҳеҷ гоҳ чемпион ҳам нашуданд ғолиби мусобиқа ҳам нашуданд чунки аз ин мебарояд ки вақте ки шахсият барои зару зевар барои масалан пул кор карданӣ мешавад ва охираташ хуб нест ҳамхеле барои ҳамин барои вақти ҷавон будан одам бояд ки барои номи худ кӯшиш кунад ки масалан ба даст худаш ягон чиро монад як номи некро монад масалан вай зару зевар ҳамаш мемонад вақте ки модарам вафот кардан ба наздикӣ ман ба ҳаёт боз ҳам дигар хел нигоҳ кардам чунки ҳамаи ино мемонад чӣ хел шахсиятҳои бузург имрӯз рафтанд ки ин қадар маблағҳои зиёд доштанд лекин рафтанд лекин агар таъриха бинед ки боқӣ мемонад китобҳои рӯдакию умари хаёму ҳофизу фирдавсӣ ҳамхене барои ҳам ҳеҷ кас зару зевари вая намепурсад ку хонаи утоқи вая намепурсад ку баъд аз вай чӣ монд ҳамонро нигоҳ мекард барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ки на барои зару зевар на барои пул балки барои инсонгарӣ аввал инсони бузург шудан дар кор хуб мо умед мекунем бо фаъолияти шумо бо роҳнамоии шумо рустам ва ҳозебунусо гунаҳои дигар дар кишвар ташаккул меёбанд рушд мекунанд ва дар саҳфаҳои таърих ҳамчун шахсиятҳо боқӣ мемонанд барои шумо камёбӣ ва барои корҳои минбаъдатон муваффақият тамоно мекунем албатта умед мекунем ки мо солҳои наздик камонварони бисёр моҳири дорандаи ҷоизаҳои олимпӣ хоҳем дошт